Nikatho na ntune mutegeri bwega ntuba kuona kanya kugwatana na bautwikiri weru weekend thaa ithatu betagwatinyari kinyojani jamoja tukwanganirite tukubona arwa kirintito chetu Yareto kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Rais utogweka gikaro na kiama wa kiama kia UDA Ntere Chesagana. Mwende idhere kuga tiretikire muchamane jwa na arua jurajo gukari Sagana. Akariba mawaka dha tene na kipko na kuria siasa kwa gavana Mutumaka nyaga kuritira Miru Ngugi. Atumiri barabara ekumbo gweta magutoni gutatani barabara egutezenirwa ni thirikari. Akugwata gini okairi morinkire mino monanirio mathithio tukobona aro tukianjiria nteto chetu. Rais wa Nthiguru ya Kenya William Samoei Ruto ntukianarwa na chemaniti na atongiria nkurukia ngiri 17 barani yake mabaki ya makia UDA na ara chemaniti na bondene ya Sagana State Lodge. Ruto achemaniti na atongiria baba barani bakuma kaunti Nyeri Kinyakethira kuribo baguntu mwanya kungi baraba gukinyite akere gavana wa kaunti ya Miru Mutumanto Ithingia ura kinyawe okari kire kiuthurano giki augite kaunti ya Miru eri nyuma ya thirikari na ugambi wao ni bwa tutam ni miarira kinya igiki na munini wawe wakili Linda Kiome. Watu wa Nyeri moriega mwathani agosho Ntukuya na Rais Ruto nekete gikaro na atongeria wa matura kuma kiri kiama kia UDA kuma kiri Mara mutemane jajo thithikirite garuni ya Sagana bwa mbere bwa kurigaria gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga uri otwire kuoneka jaka kugwa ruterero Gachagua akirungamana ruterero thirikari. Mimi ni wa chama kipi? UDA. President wangu ni nani? Ni William Samoei, na mimi ni nafanyia serikali hiyo kazi. Na ningetaka niwashukuru watu wa Nyeri na viongozi wote ambao walichaguliwa. Mjue niko pamoja na nyinyi katika safari hii. Tuko pamoja. Rais Ruto na wakioneka kugera migambo ya kugambia Kirimara akiuga kwarekana kure ndugu yawe na Kirimara gutiro gugakinya igia mpio. Mimi nimepangana na nyinyi, na kama kuna mtu anafikiria ati ataharibu urafiki mimi nimejenga pamoja na nyinyi, huyo ni mtu anaota ndoto ya mchana. Mimi siwachani na nyinyi. Muanze kujipanga. Mimi siwachani na nyinyi. Mujipange. Nyinyi mnanielewa? Kwa vyovyote, juu chini, kulia kushoto, mbele na nyuma, atuwachani, tunatembea pamoja. Rais na jukite kanya kuria Kirimara kumuthuja kuringana na ngugire thirikari yawe kabaitira. Voted for me not because of tribe. You voted for me because of the plan and because we had an agenda. Ile kitu mutakuja kuniuliza, si ndio? 2027. Ile kitu mtakuja kuniuliza, tulikupatia kazi. Wapi report card? Si nimetoa report card hapa ya half term. Mimi niko na report card ya next year. Na ndio nimesema kila kiongozi achaguliwe, sio kwa sura, sio kwa matusi, sio kwa vitimbi, achaguliwe kwa kazi amefanya. Akiuga kwithire kwa na murano jwa UDA na ODM gutino Kirimara kibati kuigwa takagi kwaua kana jakagi tigi mpione. Mulisikia tulitangaza juzi chama ya UDA, sasa tutaenda kuketi chini na chama ya ODM tupangane. Haya, kujeni hapa tupange
tutengeneze serikali, Kenya isonge mbele. Kwani shida iko wapi? Shida iko wapi? Si nia ni kuunganisha watu wa Kenya wote. Na mimi nataka niwaeleze, leo tuko na serikali ya broad based. Hakuna kitu wa mlima, watu wa mlima wamepoteza. Barabara ya Nyeri itajengwa. Barabara ya Kisumu itajengwa. Barabara ya Mombasa itajengwa. Kwa sababu tuko na mpango ya kutosha. Shida ya Kenya kwa muda mrefu ni sharing the small cake we have. We now have a strategy on how to bake a bigger cake where everybody is going to share. Atongeria nkabo bakirimara baraba kinyite kiri gikaro kiu aria gavana wa Meru Mutumanto Ithinkia ni bataririte murungamo jwao kiri kugwata mbaru thirikari ya Rais Ruto. Tunasema ni 2 term, tuko na wewe, tumeona maendeleo ya serikali yako, na hawa viongozi usitisho ya kwamba watu wa mlima ndio hawa, wale ambao unaambiwa ya kwamba they are not supporting the government, sijui ni akina nani, kwa sababu wale ambao wanapigania serikali, wameshikilia serikali, ndio hawa siku ya leo, na wanasema President Ruto ni 2 term. Ama namna gani? Barabara za Kenya ni 2 term. Za hapa Nyeri, maji ya hapa Nyeri ni 2 term. Leo ni siku ya 2 term. Leo ni siku ya nini? Nyeri munasema nini? Hata Meru tunasema. Waheshimiwa wetu wako hapa, gavana wetu wako hapa. Sisi ni wana UDA na tumeshikilia President Ruto huko Meru. Mimi nimesikia nyinyi munasema mutakuwa mnapiga kona, munaweka kura kwa ballot. Na mimi nataka niwaambie hivi leo, Meru kabla mupige kona tutakuwa tushaingia ndani ya ballot. Mtukufu Rais, ni kuhakikishie wale watu unasikia wakisema mlima this, mlima that, wewe usahau, sisi ndio tulipeleka wewe huko na tutakurudisha. Sisi ni 2 term, sisi ni Bwekse. Wacha tuone Bwekse. Untu burabutigirite kiuria kethira kweberwa Gachagua ni kuringithitie ugwati mbaru Rais Ruto ntereji cha Kirimara. Manto jakirigirwa kugaruka kinyankuruki onde ithurano bya 2027 bithengerete. MCO ward ya Kithimo ndaithile ugite atireti kire muchemano Jojo Sagana jurajo karikite na arwe ndeuga wate na thina na bobo ithile yakiuga kinya kire michemanio ya Irunduni netagwa indi kumena na ugambi bwawe wengwa atamitaga ugite atinganiri na atongire Bamiru baraba kuina rwimbo rwa 2 term akiuga bobo ni untubuti na bata ni untugute weti na mbere bukuoneka kaunti ya Meru bukubatara kuinira rwimbo ruru. Mutugikare na ripoti je. Naru atongeria barabathuri na kura kumantere cha Kirimara batindite ntere cha Sagana kiri muchemano ya mutongeri wa Mugongo na tukiaria na MC wa Kithimo endeithire na ugite wate gwiti na akiuga kuombikana ukethurani ura muchemano jwa ligi Irunduni eterwa rega gwita indi akiuga bone wendi bwawe indi akiuga we michemano eji akuga tuta matimita kaire ni untu atongeria Bamiru ni rwembo bakuina na bakino juguti mirandi ya witi na mbere kuonekana maturene na mawira nenkabo jate ingitwe kumaria William Ruto wa RDP na thaijari mutongeria wa Mugongo. Ero tutina rwembo rwa 2 term utemaendeleo tukona tutibanga siasa cha 2027 utemaendeleo tukona na kuna so many project and Meru ira President William Ruto alaunchite lakini itathirwa ima alaunchira deputy president ingina alaunchire ai president na project icho ndo te project yathirwa inyemwe so ndenda kuria atiri President William Ruto owe miaka guthira thai mwaka yoe nafta turu kwa kura turi ya Meru natoka kura nyingi kabisa ndendo kuria atiri mirandi yonthe ni atobangite nio but I feel angugwa nkorone kwante aniri kwetha atongore wetu bandu baguina 2 term no tikyo turona ndawire atiri antu awita yo Nairobi kana wita yo Sagana kana wita yo Irunduni deputy now meye
kana president ya umeye parete maendeleo Meru. Otherwise mantu awita twetire mumana itwetire twano ende uthi mana awita ringi na ntita ringi uni. Kingi MC ithire na ugite ni untu Meru irikarata ngombete na murithi wena chiritite kwenda kamirithia na akiuga kathiurunka Meru yonthe kuonania miradi ya ruguriro na yethire kirita nkairita onthe aigira nkuromba netikia Senator Meru thai ndiariria nkiariragia antu ba kithi nkwariria antu ba Meru ndiariria kithi aki ndiariria kithi na mbaririe Meru so kuma ru ari nkairita na nkathilungane kinya na Meru yonthe no ndinguthilunga Meru nkaro inkurombeti kura cha Senator 2027 kathilungane na Meru yonthe mirandi mbona ni mirandi ire launchirwe ithirikari ya Kenya Kwanza na mirandi utiyo thitho kinya yumwe alafu ndi tukwine tho tutam na atongore betu bakendelea kuina so kinya ukia kwithira atongore betu batikwenda kuma bandu githirikari William Ruto ibavurite kuona ni dissatisfaction bakone na tuteaniri tutitikire kuina tutam utibyo tukona rera William Ruto ukathithia mantu yonthe aro tu promisete ntugo wambethera mbokerete biara bielenkiu atutam lakini utethithete ntiwa muthie ithire na ugite wagakaria uge bo mananchi uria kuga na ti uria mutongeri wa mugongo kana munini wa wakwenda kabankare interest ya mwananchi kenkare interest ya President William Ruto na Kindiki kabankare cha mwananchi so na ingwenda kwira atongorie betu nyawe baile interest ya mwananchi barekana na mandu ya kuina tutamwendera mwananchi au safa ke report rande to shaweru weekendi rea kwari eto ni mutuge kare akariba mawaka thaa tene na Kipkona ntere Chegembe ni bori tia siasa baraba kumiriria mataiti mwanya muno kia ugavana 2027 kunyia mwankijwa siasa na kwa kanya gavana Mutumari tengugie kagitakara atigere mbere ya kithurano gikinya onde ubugita bo bari nyuma ya gavana Mutuma nonto kinyabo kuthangikira kimera kiamira habakiuga uma kumania na bubu Meru negwiritwe nibona nite kinya kwa gukenwa ni mithika na Lentore na Peter Munya bakiuga kagitakara bari baba rigitene ka minister worimi batathangikira mira kinyanini Marion Karugi na Ntitoije mwezi mwa Lentore ankwire utemenya weta secondary usoka kuwa kawaye kiondo renge wetete primary kana Munya na weno national figure no tegwa kwandage batunyare atumanga maitha twara turantu bembe Lentore na ura oboni muntu national figure ate na sukuli na antu Meru na renge biba kwenda ke Mutuma renge mbi batito komea game plan Peter Munya na methika Lentore nyanto be amwe nikabara sorere methika Lentore ona neti gure gembe kenda na tu nonto anto be gembe itumenyereti kwa erua itare onde tumba kwa thana kwirwe isieto tutikaringire Mutuma onto ethingia twatha aengavana Baani ya kari kumanteresia maua Kipkona na kadhaa tene na basi umirete kuonania kurea kwanirwa kuo ni asiasa baraba kuruirete kia ungavana kiri kithurano kia mwaka jwa 2027 akariba bakitharikira Peter Munya na mithika Lentore na kuwa bateba wa tambaru no ntoni baremero kubatethirira bakaririte itebi nene thirikarine mwezi mwa Lentore rekana na Mutuma we mwembe Dera waibo Mutuma mayandala yokolo kwa county assembly nende wao ukia mauru okiwa no kwendete kiangabana tubana bitorane bakira amba bakwera atere eyoro ambete kiangabana koko lwanto bandero wathai barara mi mairita tubakiwa atiba ukuruma kaba kwamba kwara rekerumi mbele Mutuma thiatanete na makatero yara wekera miankende athenga kenda mira emenya huku maboya kenda mwana omwembe atetuka lewa igwa mirane ko kwiyo weyeta kuwa no kwendete kiangabana utete kiangabana twa kunenkera wakaterore atore tukwenda kura cheto changabana wiki yako ore wale to thenia toromba burungu Israeli tuma mesire utware kowe weyete kuromba kura na njirereko na norumeri kianne kama ilitha mukoro mwana mosio gakolo karumwa kinyana bakui barumi tutuke agolo twakothiata akariba ni betete na mbere kumeneria Munya na Lentore bakiwa ni boka umoka thinera bokulukira kimerene kia mira muntu weta wa Munya nejire kiwanjene mairi 3 na to mweri tukura thina turi ari mbamira kuma imenti na tiania nembe na twirire ate tayari ututethia mantu amira utokinya nontu mantu yetu imandamano
na aracoka aratwira batwe ukia kwitha tukwenda kwandamana itwitire wake atwe ngarama twite na mathigi nontina lentore na twete fertilizer MB agana gatolirwe byakora byatuka kolelelwe ni byakora byatu miunda yetu ni atokela byakora nonto ba twande na fertilizer MB no magana rwa twe ni kweli lentore akarire ndi obisine ararumari mbamira arawone antu bati ume ati thomethetwe ni mira thomethetwe ni mayani na kawa na antu bamira inya basemania akethira atio batona mbeca milioni 5 number 3 aracoka araua ucoka kuromba kura no mwana kana kakurire kacoka kirina kwethia atia kwenda kabisa turaua thai no tunende katugwenda muri karaere mwana kenda acoka wonga ya kuromba kura Muthia kiria kariba tukuromba akuru bonthe kuma munya kuma mithika lenturi kuma bagiraitu babo buri akuru bakirira bukethira babo bukathia ta sauti cia antu buyo tumura Meru na tugwire tutume Meru ni tubonerete 18 na itukumya mbango ira bwe najuo ni bya kuthangalania Meru mutuma kwithirwa ate kuomba kurumana kana kwithirwa ate no theya te kuonania ate ani nikari mutongeria wina kirira na mutongeria wendete thire na mutongeria kwenda Meru yonthe yithirwa yinokiri nkiripotera weru weekend kumembe bitawa Marion Karugi wa Naftali. Atumiri ba barabara ya kumba gweta magutuni ni bokite mateta ni kiraba kugane barabara yu utejaniro Buruni atongire ba wakaribu bakiuga utejaniro uko na ndene komiti ogendi bakienda bathangikiro na mpwene atongire ba baruga kinyanda gachaira ya kiguntu guko etena otethio kiriboni untu etiumba gutumirika untu bakwenda buthangikirwa na rua urakumbikika Mate Mugambi na riungita guntu guko na gututhuranda report ije turagwa kenda gutwika kiguni na nkinya kibonia kiria turiba ntura chiekumba magutuni na ntura muturi indi barabara no era yetagwa bypass ya karireta nthinje kana kiberithia kiria kariba ntura ino manda mwonge wetagwa jambuba na temeria Ndiungai andiki bande to barabara no akari na nkinya tumeri barabara no bariuga kuma magutuni kuthie kumba mathai nkutho barabara no barabaunikite njara na nkinya maguru nuntu bakugwarwara ni na nkinya metaroni no batatarika akaba umeto na magutuni baere no kabena muretu na tutu yalume katunege na no ntona taba kindire twende no ntwa utendera bakiweja no ntona gutegwa kuriera kagwe umunene otokururira antu bana njira baba kinyaga no akaba kinyaga no mujiwa akuma ikumba kinya magutuni raino matutume la rimwe na nusu kama ile matuinda karibu akuru na gekuru maramana njire nwe gwakirwa ndagacha kariba ariuga ndagacha yakirwe ntheburu bantu agukaukerua na kuratigwa magombe maraba kuga no barabara ekurukirite indi yujuraga mitaro na nkinya ni aumire kithaka na kogu barabara ya kume kumbo mwanka magutuni no yonanagiria mala kulingana buri karia na antu bongwa ni balemire kugitagira na bikibiki jiao na niko keda weka barabara gakuwe muno gakugita na ngiriao kogu gakadondekwa biashara ya ikumbo na magutuni edweleizia muno na antu bau balinkira kwa ba kwatanirite ke mountain memonde no ndalaza ni akilwa ende njira ite sawa lakini toka ile mountain manjira no ntona utekudie kana bigibigi na magoro mongwa ni no arina lakini kajira kau karairelwe ni bobwega njira tembe kabulwa na bala bako lisiki gotekubwa na hata kidogo nginya kolutuko kana muthenya bala wite rombare akariba baikiri ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki kubegwa kenda kurima kumaraniria na nkinya kuthondeka njira no era bakuga kuma ntuira ya turirwe toro yona karagita kana nkari gukurukira barabara ni enuka iri wicirie bo twakinya magutunu wega na ndakinya tukinya late ndo amtoka wiki ya trinio na tumia maguru kogu tafadhali bana gavana twakulamba bulubulu oshughulikia njira bulu buna winkiuma tuterereerwe kabisa barabara nwe banga bangwe kabaliga katirwa kalikega muno na nitontukeda kwa kalika duku muno na
kulaga gakenenjuka kwenjuka taliwo gune metalo marima na gute bikibiki jomba gwitiririo Kiripotera ndeto cia weru kuma mbari cia kumbo gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Nambira kurumira nso chetu twachokera ni gikeno gya kariba kirima yetu ne wodi ne Nyakis bare bamukirite kithima kya roje ni nyuma kaita gate kuraja okebebe mutambo. Mubango jo gikaro na county ureterine Raino Mabati. Ni giki kiri mubango jo gikaro na county mutegeri wa Weru TV ndi kuretera executive secretary wa kiama gya Kupet Mr. Karotin Chaberetu mbikora tukimenya ndikuru yawe ithero ekarakariate. Kukethera kwina we mwarimu na principal kukethera butekewele nawe mbere ikinya kirisio ya kuyukia disciplinary action. The union should be there. Eka intervene. So, together at least some conflict, the union is there to go manage the conflict and resolve that conflict between the principal na mwarimu. Mubango jo gikaro na county ureterine Raino Mabati. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Mama Kanana, niuzie kwa unga. Unga yangu faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, sema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Na unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Na mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Nice na Nice Extra Premium. Uko ready kwa entertain? GoTV inakupa more shows. Juu wewe ni wetu. That's right. More movies. Yes. Jackpot. More cartoons za watoi. Of course. Na more futa. No doubt about it. Habari ndio hiyo. Tunakupatia more. Girl, that is so true. Exactly. Lipia package yako tuko upgrade to the next package on us. Yes. That's good to know. Nogoshwa antwara omba kweta kuona irio bithongi bitina goro mutindo gatigati tukugwatoge ni 19 Queens Hotel mukawa jo muthongi areo shiringi na getumi kenere irio bietu bia Uswahili bia ontwere mbori ng'ombe kukuchoma kana etheroki bithondeki fresh brew nontu bwaku twirugara mathaa 20 jana muthenya no tuko nikenda kagita konthe ukenda ugaturiungira twina offer special cha pizza Jumaine, Alhamisi na weekend yonthe 19 Queens Hotel turi barabara ni Anjuri Ncheke gwankana na National Bank mukana jo maguta ja Toto Town twina kinya utungata ba outside catering na kinya delivery ya irio areo kwenda ukaretero kinya gwakunja wenda gweka order kana kioria ringa thimo namba 0727 775 555 19 Queens Hotel where every coin matters.
premium flour, nurturing the world. Available in a store near you. Paigwita na mbera kurumira ntiso chetuto gichokera kariba kiri maitune wodi ne Nyakist ndene gishigo mbunge kya North nande bari na gintu gyo kenera nyuma ya thirikari county ya Meru gukurukira ministry ya Roje kwambiriria murandi ja kwenje ithima ntere unengogire ruguritwe ni minister wa Roje Noe Kanyaru Baptista. Akariba kirimetune kumenya Kisti gishikombuke kya North nande penda kitumike kugwirwa unyuma kuthava kiguneka na bwau ire kwenjwa ntereji kumenya thirikari county Meru ontobara burikithitwe ni minister wa Roje county Meru na Mureki Kanyaru na abisa munene Noe Kangote na tuyite auru areno ntomba kwenja bwau lau ki department etu tukilweli mantwaro ni area mwera tronete ina thina nyingi muno na ruare tu yake nda twahakikisha tukunia ni cha thineu tumbo benjera rui rumbo batethia tukeja mbao lao na baule ya kirwa kinya tangi na yikirwe fetching points ciandu tairia rui kenda ndu bomba kunda rui na bomba uitethia rui ndene area yake bawe turianjirio minja tukweruare na in the next 2-3 days ikethera ekuthiria kwenjo ethiria kwenjo akabithirwa test pumping na bandaye contractor akeya kenda omba gwaka gitangi na wikira solar ni kenda antu bantura ibomba kunyorui kithima giki githwa kiguna nja 500 ndakira ikabata ni gutigira ati antu bakithwa bakimenyera ni kenda kiomba kubaguna nkuruki rwiru rwatuthimite turatumba witau rwa kundia almost over 500 families rui kenda chiumba kunija thinererio kira karomba akariba yake nontu twinjite ball kungi na kungi twini thina chia ball kuria kumenyerwa kuitu kuromba akariba yake ball linio ibamiwatile kamitire kathurwa yo karia rwiru pamikarukaria njirera yairite kuguruko mwingi tuthaba gicukira ngavana Meru nkatho nontu bweta karia riri ndagutigira tiba kutho bakiona kithima imutongeria wina kiao na antu imutongeria gutega bisasi bia bandaye bia bijite nyuma na Roje rugatutethia muno nontu nara turomba ukinya utaroje na ndi tugakundira Roje akue na inya skuru yetu igakundira Roje akue itukuga ibwega nontu tutetheria inya twana twa skuru na ibwega nontu tutethie koro na ibwega nontu agutethia inya ndethia tukura area je ndari na thene nyingi muno Roje na ngwetikia thirikari ngavana Mutumai kuona ibwega peja batunjere Roje ni kuguro watu sana bajo turantu banyakisti wandi tukwa kuma support na kurungamano ke ngogira kurita na inyegi tari uringeri ya kinya tukarunga Mutuma kisiasa undi bati tugaita ngwina Roje ruru tukomba kulimana ru tukarima monora tukomba na thuganitie bwega na thithia mantu ja mega kwa nande nintiuga gatugetere gitari kinya nkambirie kuga kaba Mutuma ntwethinkia kuri matwari ma Roje kumucogiria nkatho ake Mutuma tukugwete njara naja jensi bonde twinagwe muthuri Muriuki weru weekend mutiro kangangi na ruan daktari na gweta na mbele na kwarira thina ya polycystic ovarian syndrome na kuga kuri ithimi muntu abatere kuthithirwa kenda kurikithia kethira ena thineje kanare mwekora tunware kumenya ketha thine nene ni polycystic ovaries mwankarira koni daktari na daktari akamwona ne noombe kuwa kirotha ithimi kadhaa bila byomba kwa bikiomba kumugeri ketha menya ketha ni polycystic ovaries or not thina imwe mono yana polycystic ovaries ni kwetherwa mwekoro ena thina ya pengine sukari kaiwa ni wetia nuntu bwa hormones na ria daktari akona mwekoro na bwa kirotha ithimi bya kwa sukari na kithimi kira kimba kumenyithia daktari kana mwekoro kabisa kethe na polycystic ovaries ni a type of scan ira ruthawa na mono na njira ya uchiari kenaonekania kethera kuri na
cyst ini kuonekana kiri the side of the ovaries, either ovary imwe kana chire both side. Rĩrĩa ndaktari ena mwekore na polycystic ovaries ni kuri na treatment mwanya mwanya, lakini ĩrĩa muhimu mũno rĩrĩa mwekore we na polycystic ovaries ni kwithirwa mwekore na bwite kwĩwa ari na change of lifestyle. Ituonire mũno nĩ ũndũ wa hormones imbalance, mwekore wa gain a lot of weight na ekewa nĩ gũtĩma polycystic ovaries ituĩka worsen off na mũno gitara mũno rĩa kwĩwa na kenya na kwenda mwana. Kwa lifestyle changes mwekore no bwite kwĩwa akĩrutha a lot of exercises, aka reduce the intake of fats, especially the be very fatty, na aka reduce the portions ya the red meat, na aka increase the portions share the protein from plants, na aka a lot of vegetables na fruits. Ino igateithia ku reduce the obesity, na rĩrĩa mwekora reduce the obesity igateithia also ku balance the hormones. The other lifestyle change to what we recommend ni mwekora kuotha some exercise ila chomba kutetheria ku reduce kana ku cut the weight. Na sio exercise ino itugaita walking kana swimming kana inya jogging kana ngogera tu mwekomba kwa kiruta ekwa ne kumutetheria kinya ku build up muscles na ku reduce the fat. Kwa hiyo recommend mwekora those lifestyle changes kenda omba kwigwa na control the polycystic ovaries. Okaya kwethirwa polycystic lifestyle changes tugotetheria mwekuru kwenda watu tofauti wona daktari akarecomendi kire ndawa ino kuri imwe chithawa mwekuru akirecommendwa gutumira egwa reduce the sugar uptake kiri mwiri wa muntu. Kuri ndawa mono common ira igwa gitubwa ni antu barabigo bena thina ya sukari kinya mwekuru na polycystic ovaries egwa akiendera akirecommendwa gutumira. Ndi weta mantu mathene mandawa ino nontu kuri ekoro bego banenkete ndawa ino, lakini abakandikirwa bathi banenkerwa bakoria ndawa ino toira itumagirwa kiri muntu ena sukari na ntire na sukari imbi nontu kunenkerwa ndawa ino na rimwe akarega kinya gutumira ukaya kwiwa daktari atiamoresa kabisa kama ndawa ino igatetheria ku reduce the polycystic ovary symptoms ira ari nacio. Na si tugaria mwekuru akwenda mwana kuri ndawa cio mchuba gutetheria ku reduce the polycystic ovaries na agatetheria ku kenda mwekomba ku release the eggs, na as a result ya eggs yatuka released mwekore na chance ya ku conceive. Kwa wi ria mwekore na polycystic ovaries kanare na ndarita ino to recommenda ono daktari araka kenda probiti we kunenea na kenda yomba gusotwa mbere problem iwe ekunenea. Na ria kwena early diagnosis actually problem ni no mwekuru no atetheke na gatura maisha mega. Problem ya rira mwekuru kana thina kagita karaja mwankandi of those other ndarini tugwata cia ntundu na kana kwigwa nare ari na very large obesity ndiomba kumba kwena difficult to treat, lakini either way niomba kuwa kenili mwekwa komba kuwa kenili treatment for a long time but symptoms itirathira. County Commissioner wa County Embu Maurice Wanyonyi ugite tayari irio utethio kuma kiri thirikari nene ibirikite gukinya county ne gicigone bunge kia mbere. South Wanyonyi ugite irio bibi bikomba gutethia antu baria baringikite ni mparago ntuguko. County, it's what to know that Embu County is a semi-arid county, especially in Mbeere South, Mbeere North and Mwea, and some parts of Nyenjes, Tuchipoda, Mbeere South. There are conditions and measures that have been put in place by the government to ensure that our people get access to food. As at now, we have received food from Mbeere South sub-county, that's rice and beans.
which is supposed to be distributed to people who are experiencing challenges of food in their households. So the food will be distributed as per the guidelines that we use quite often when it comes to food distribution. The State Department for Special Programs has sent money in the food, not money food, to ensure that people don't have that particular issue of lack of food in their homesteads. What do? We normally assess the situation in liaison with the National Drought Management Authority, Deputy County Commissioners, and all other stakeholders in the county government, as the County Department of Agriculture, to assess the food situation in our county. Then we advise on what is required, the contingency measures that are supposed to be put in place. As we wait for the long rains, we have put measures in place to cushion our people from drought and also from food deficiency. The county government, I'm told, is also working on contingency measures whereby we have animals which are likely to die because of drought. They are working on how they can use some money to buy silage and other ingredients for the animals so as to surmount challenges that are facing farmers, especially those in the livestock sector, in relation to animals dying due to lack of food, especially when the drought sets in. So we are hopeful. Maneja wa Muchejo wa Nkobo Ken Kamashinani na achokeretie nkatho mbunge ya kaunti ya Meru na thirikari kaunti ya Meru na ntobo etwara gukurukia Muchejo wa Nkobo gutwika municipality ya Kiaria Kamashinani augete bono ntobo kareta mawega kathumba Nkobo jara ya mwena jange na kinya wingi bwatwanya twangogea. Ntuku inkai nyuma ya mbunge ya Meru gukorokia chata ya municipal wa Nkobo na ndi murunga Meru ataoneje Ken Kamashinani ashumiridie kuonania nkero chiawe kere mbunge una kinya kiri wathani bwanga bana motumanto ithingia akiuga na ndi Nkobo kumankathine ataoni gwita kiri nkathi ya municipality no ntwara Nkobo ikinyite ni kwenda specialized system ya governance ko gukorokwa kwa chata ya Nkobo ne kuonania Nkobo kuma ki level ya town na arua twi municipality na mbuge kira gituma nkiaikiro muguto mebuko ni onto ba wirigiriro kambuge antobe to ba Nkobo ibage ya wirigiriro na arua Nkobo igakura kuma rere twitite na mbere nonto we are preparing Nkobo nonto bwa 20-30 years to come. Keni nkuruki na ugite mawega jakumania na municipality ni witi na mbere tauni ne umono bwege barabara mebele jia gutarujura ruko wongere kubwa tonyo twangugi wongere kubwa bisaba gukaria nja mjirene na kinya kwithira biashara ikiagira. Governor moving forward aka appoint a municipal board ere gathero a plan a budget na guchwira kinya Nkobo municipality mbecha then gukethwa kwina substantive municipal manager ore oversee day to day running ya municipality and mbuga gukario Nkobo ikomba gukora in terms of infrastructure twena chato eje tukomba gukuria water and sanitation services chieto chia Nkobo tukethwa tweja kwa mbecha traffic control Nkobo rere municipality we expect additional human resource ke team yetu enforcement na inya national government itegera nare gongera traffic police officers Nkobo will be considered non-tonarua ne elevator kuma ke town to a municipality. Toka employ so many people. Egeri bakongerwa Nkobo arena atano chiabara bakoderia Nkobo. Tokongera officers in the office ya municipal manager. Ke report drante toshaweru weekendi reakwari eto ni motuge kare.
Thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira MC wa kanuni Josephat Mugambi na mbiriritie uthondeki bwa barabara na njira ya guchirima na kinyotori bwa muthanga kenda kuthi ugendikire akari ni untu buria bukuonekana ndi gwitana mbere ndene wodi ya kanuni iriri Gembe South maragita ja kwinja njira ya gikinya guntu kuko kenda kurita ngugeje. Ni wadi ya kanuni gishone kyobunge kya Igembe South kule thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira MC Josephat Mugambi itithiti na mbere uthondeki bwa barabara kuri gutura injeru una imwe yacio ni jaburi uringo mukurimba gukinya nderone yo visine mheshimiwa Mugambi chairman DPOke tware tu yao abore primary atwanjirite kururira barabara irekomba kwithira kuma abore mwentwa Mwanka Therone town na barabara yake thayitethia antu bana muno nonto iyo sotikati antu bana o kwina ma area Therone barabara yako bakothe kibwithwa dosing yetwanjiriria yo grinding nyayo ikethire kibwithwa tutha twikira karabati na kuonthe kwendekana ni barabara akaribathirite utethio bwayo motori antoraye atu twaria geundu na mno na rongo na mno agiri thai barabara yo ni ontethia nonto thai mbena cia ria Therone ande tu atora au kwa ya bigibigi ngakinyethia ria ara Therone nenya bia kora bia ka biumete Rwanda bireja ngosi aka bianda bia telo njirene lakini thai birukumo nyumba ndene Mugambi chamani atotetete mno na ito musogire nkatho twakajibe ku tukuigwa Mugambi chairman no wetosa nontu no turutira ngui ira tukuona na ingi irili mubangone wadi neji ni amwe na mukweone muthathene jarine Therone thaisu kathurumu na ingi kithumba kinya irima bia ruji biria mutetheria uju MC Josephat Mugambi akwathira ni bekite mbere ambawe ya bore yethe gwethe githuka na tukuria for long ita tutethia lakini thai begwa balaila ituraritie na mheshimiwa na inya twaritie na Rumano babe twanyene na already nekiri mbesa I procurement stage ire byubya urwabya yekirwa arore kethira rukibwa arukomba kwethira rwitethia akaribabe ko Dennis Mugendi weru weekendi toleni aiku wandini ya kanuni Gembe South County ya Meru. Naro kirimikire na mikarire ni tugutega gukonya wikiri bwa nguo muthemba jwa casual kiri mwana mwari nguo iji nire muntu ekagira atetete obisine kana michemanione. Naro gatuthome mwikirijwa casual endijo mwana mwari na turinda mwikirijwa jwa casual imwikirijwa utikaira ria witite obisi kana nare ya gutibati kwithirwa kwiri official terera wethira wikirite karinda gagakue karangi ya white no wikanirie na iratu bia red ni kwenda bithirwa bigitania bwega rira wekira nguo ya yellow no wikire kiratu kia royal blue rira wethirwa ugikira kirinda kia black no wikire karatu ka white kana karatu ka red rira wethirwa ugikira casual wear no wite muranune no wite biathone mwanya mwanya ugeta kanisene na nguo inkue na iria itina njara. Sona njira indi kungucokeria nkatho cha mwanya mutegeri no tubakona kanya kugwatanira na bautwe onmetagwa ntinyeri kenyo monanirio mathithio Karimorin kirimi nyuma ya kagitagate kuraja ni mwakwa umwe mwanka kiri studio chichu Weru FM kiri mubango jogwa tukanga oreteri ni MC Tash ithro na kagitaga kega.